Atungati bogima kirirwangirwa Universal Healthcare Jamiru ni batonyete ntuku ya 21 ya mugomo bagiteta ni kuriwa michara itinganene na mabisa bogima bange baria baritaga ngugi otaiji yendekithia rirene nebo kwewa baruga ya kandarathi ya ntwire na kinya kugitirwa insurance yogima baugite batichoka ngugine mwanka ntuku ire mateta jao jagakinyanirwa Muthuri Muriuki katumenyithie cio. Solidarity forever for the union. Arigitani barana ndi bandikia njire kandarathi nene kaunti Biru ndibo Universal Healthcare na ni bashumiritie bakubari mugomone mwankana thirikari nene ikethwa ikibathikira na kubathirira bakwenda na butibungi ni kurea mushahara wa kubaterie na kuandikwa permanent and pensionable. The last contract eko expire totari wari asisi yetu na ikiato mitumiete ito kwenda tore wari asisi yetu ito kwenda tore grantwete ito kwenda to andre kwe bwaya yanto banya na to ritengo to na gekeno tore ke osio to kona nyatu tuingwa ya kato atia nerwe getomi mbori tana the other person mbori the same job lakini per sleep weke ya oi kuota weni onwe na musara yunde o mata o manyango wote mitanya wachu kawa twaya chua thaji tukwaria berekere tukuthiria mweri jumwe pe mugomone jiu na masira ijao ni jama kaimono baruka bandikirwe ngugene cheo cia kibaruka kuma mwaka wa 2020 na thaji twi mwaka ene wa 2025 bathiragia contract ciao ngugi ciao cia kandarasi bathiria miaka 3 bakongerwa kibaruka ringi bathiria kibaruka kia miaka 3 bakongerwa mwaka jungi jumwe bathiria mwaka jumwe bakongerwa miaka ingi 2 na ibariuria bakendelea kuongerwa ngugi cia kibaruka mwankari kogu batu tuliuga tutikwenda bendelea kuliwa muchara nusu ringi tulienda bendele kuliwa full salary jabangi itukumya kwa nto bara bandiki ngugi cia permanent and pensionable terms na bandiki ngugi cia permanent and pensionable terms akiwana ndibo bariti kwa ngugi wajarigitani bangi ine mushara jokethwa juni na mawega jange bagitie. And our call to the county government of Meru, we know you are our supervisors. Our request is help us so that we get our equal share from the national government. Yes. We don't want intimidation letters. We ask our governor to stand with us at this time. But we marali jetu kuga itonogete na ito andikita notice to our Minister of Health but tutendelea guitanguge with the same terms itu nachio because we are getting the half pay katoira muchara nusu tutarewa gratuity ya miaka 5 itukwenda gratuity eu itukwenda inya insurance yetu cha medical cha health itagerwa so mantu yote yate shughuli keri batu tutechoka ngogene and kento kira to ata kwa rio makete bunya nusu musara oranto bakuwa ikuota thainya muntu akamuntu isindano mwachi akimundakindumira mwachi otebu tombo itethia andiro mbarao nikiringavana nene Kenya tindikathirikari nikenarigitani baba bachokwa kiri county bena mishare ngani kogwiro mbarietu ni our excellency the governor ajokie mbade nije kana murigo jo eteinya atetheria gutetera wakasiba kenda mbecha iria bakorwa ni national government chijendene a county tie kwenda kuona wiru kana kwenda kuona governor sibakiritanira gwitia mbecha chia national government jonto bane employees ba national government bakuritira county government ngoge betie mbecha iria chia national government na tuliromba inyogetia mbecha iria ugetie chi nusu bakorewa nusu etia chio juri rimwe chia permanent and pensionable terms batu tina thena na county government of Meru kira tu dia tu baitaira ngugi lakini employer wetu i national government kana Minister of Health so torera government wetu kana county yetu etigio toa intimidation itu asavire notice ke Minister of Health na toa inform county government tutendera gutanguge monga mantu ya tutugete tuanda ya shughuli kwa thidi ate ya shughuli kirwa so batu tena problem na county government of Meru endi na tu netureke to tetere maslahi yetu. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutirijo Kangangi.